mizo khel mual thlir tu zong zong te si bai le ve kule hei voi ni hian am veng tangwal ni thin ma se chon am veng pa ni ta ti zo ding nen len zona le chan na hun ngaron mang le do na hi ading a hi anupui mani lu lo khan ne ya ati chon tangwal ni tolin pa ni a anula lam tan po khan vacancy om talo the kain hriat tir ni ngal sela tin ading a hi silong la jong tan hun rei tak lo khel to tin ISL lama Northeast United te Delhi Dynamo satele Pune City tan lo khel to a tin kum season khan Neroka tan I League khela kumina hian Mukulam tan arong khele don ni tuna zona le chan te ilo thirang. Neroka dominating the play at present. With FC Goa reserves in the last season. Zoding Liano! What a fantastic take! And it's the Oh, excellent. Didn't panic. Kurumangi. Funny thing was, he's found himself the last man. Zinedine Zidane. Manchester United. Bible chang hi sam somni pathum na le somli paruk nai kain nga na kain khel don te ka chiar thani hei ka du ber. Oh dan na lai te chu om ve ne we 297 plus kamang bol but hi ai nang lo wa sing chu chuang ve fe mai loma o ka khup ka zai ka in recover chau lai vel kha beidon kha chu ol ve ril ru pau kha angai khop mai kha tiang hun lai chau vel kha chu han chết chút tiếng á han dạ rum nè tụi em xoay phắc tụi chúng này mấy lâu bắt thiết đi na talent mình bẹc lại cái tùy na bера ấy cái giống thấy anh tầm na lại bера cho nên cái gì ama talent thế này mà nó tùy phát chuan thấy top chuan support cái support tăng coach hi chatak tak hi ka son ve nual to ma se thang boy sing to ha du la du ber tam dang hi chatak tak te hi anom ve nuala ka udan ta te boy thang ate point chal tu ka ma se Lenny Rodriguez ka ala tha ka ti to ber thua môi under 14 na tanghan bulkatan chawa tikhan batch ang khan min promote chawa under 60 ra tikhan so under 19 na tikhan min promote chawle tiang tiang vel chun mekalu chawdan so Silong la jong pu RL Zirliana Andrew Letlan kima giặc zoom thì hiện trong claim hi nom về nữa là mà sẽ số tiếng hàn giặc zoom pha lên bên ông cả sét chia lâu bas tắc cái chỗ thui tắc chuan hi kan nei lu tuk lo han rui em anh ông cả là sẽ lâu ground nang zong le offense englo a crowd tang zong te ka chuan
Kerala Blasters home kun nuam khati ka shelo le hi kan khel chonga aw mem chu ka ring san lo nia hi grassroots hi poimo eng line up abul tran na tha hi poimo tuna grassroots no pang haute po nakina football line lama kal tam tak an mga tuna grassroots a local te hi an mang tangkai don lu tu kan kin zel tan pon tiếng có anh MFA po hi ka fak khop mai tlan chak he zu om ve nual loma hain tlan siak tira chak ber zon chu chak khop me ma se chuan te le lian zu la hin tlan chak ka ti ril ru te chuan tụm te chu om ve ma se chu pathian thu thu ni pot se mizo film stara chang thiam bera chuan ro sang pui RSP hi acting le chang thiam ka tim vok sarep le bongsa sport dang sang te chu ka khel kual ve ma se football chu khelo la hemi line ka kalang han ti tur em ma talent ni na chu ka nei san lo sab ठीक है ma ni da te ngai san ei som pak 11 tam tu ka player tha hi ma se tak tak thlan me anom lo thei lo wa som pakha ni wang khan ki para hian thuam moya daila left back a hian robata center back a hian uzaute le rothara ni se chuan right back la wa hian chullawa daila mani inda telangai si chuan holding a galo menga chuan ka ma hian Isaac le Samuel hi om se chuan right lama lian zuala left lama hian udidika adanga chuan forward a striker au jeje nia field chung a thorim le field pona te hian thorim hi ngai khop me mi mut chen mut thailo te mi duang ang ei te hi thailo nala hi om ve physical le mentally hian alo hau taklu tuga thorim hi ngai khop me tiang zonga po hianก็ที่ส่งข้าดิ้งอันนี้นะโซนอะไรชั้นหุ่นกันรอนมันเลยที่จูอันนี้ตัวนั้นprofessional มิโซ professional footballer ตั้มตักกันในตัวจุงซิงชวน junior เต้นอายุปาเต้จานะฟิลช่วงอะไรปนอันที่หลังนั้นเอ็มชินะให้เตียงฮีกันมาในครัวเลยเวงฟิลละก็ยังเขียนละโนปังซอกเต้นเอ็นต้นตายละอายุปาเต้จานะจังเสียละยังเขียนละเก่งหุ่นไงน่าเต้เกียนเทียมิละบอลเลี้ยมชาร์ลไงหุ่นเต้ชาร์ตุ้มไตละตีค่ะagain cha vele du ani chu mizo khelmual YouTube channel hi in lo subscribe anga in lo clear ve zel don nia